Ngiyakhuleka ezulwini. Ngiyakhuleka Shembo ingcwele. Ngiyakhuleka mkhululi weyiboshwa. Ngiyakhuleka endlunkulu yasezulwini. Ngiyakhuleka emakhosini asendlunkulu aphakathi kwethu. Ngiyabingelela abafundisi benkosi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, abaphathi bamakhosazane nebandla lonke ngegama lonyazi. Amen. Ezweni lakithi bantwana benkosi, wahlabisa lapha engisuka khona. Ngikhule ngelusa izinkomo zikababa umfowabo oJikeduze njengebhayisikile. Wabuye ukuthi bantwana benkosi uma lihloma izulu lizoduma bese kuthi uma selidumile kwakhona indawo eliyithintayo bese leyo ndawo ibizwa ngesishozi. Ngiguqe esishozini inkosi yamakhosi. Izulu uma like ladlalela endaweni eyodwa leyo ndawo iyayibe siyahlonishwa ngoba isuke siyindawo lapho uNkulunkulu athinta khona. Ngiguqe endaweni enjalo Nkosi yezulu nomhlaba phambi kwezifele zakhe ezingaka uNkulunkulu kaManazaretha. Ngiyazicelela ke Jehova wakithi ebuhleni ukuba ungithwale Shembe kule mizuzu Nkosi engiguqe ngayo lapha Nkosi, ngiguqe naphambi kwamakhosi, ngiguqe naphambi komhlaba wonke Shembe, ngikhuluma indaba yakho. Amen. Lapha ezweni lakithi bantwana benkosi ngake ngehlelwa inkinga. Ngathi ngiyafika kwelinye ithempeli ngafika kungekho umuntu, umshumayeli esendlini nabantu abayisithupha. Kodwa ngabona kunezilwane okuthiwa amagalikuni engayibona iqhamuka zizenkozweni. Athi ngiyaqalaza lapha ebuhleni ngiyibona ukuthi kanti zayisonta nami ngoba kwakwenzenja. Le nkonzo yakhe ingcwele Shembe nginesicelo Nkosi ezimbili. Lezi sicelo Nkosi ngiyafisa Shembe ingcwele ngethemba enginalo kuwe ukuba ungazigodli nyazi bezulu. Lezi sicelo Nkosi ezimbili ngizosicela Nkosi seduze kwenhliziyo yami. Lezi sicelo Nkosi ezimbili Shembe ingcwele noma ngabe kufika isikhathi sokuba ngihambe emhlabeni Shembe, kodwa ungiphe zona ngakahambi ba. Esokuqala ngake ngezwa phakathi kwalomzi kuthiwa umuntu umfundisi ngeke alibeke ezulwini. Bathi mabesho obaba bathi inkinga yenza ukuthi umfundisi kuthiwa ngeke angene ezulwini uyisandla sokuphosa sika Shembe. Uma ke waphosa lapho Shembe angashongo khona kalibeki la isiyakhona. Okwesibili umfundisi kufanele aphathe leli bandla la Shembe ngomusa. Fundisi ongenamusa kayi lapho siyakhona. Okugcina kuyokwenza umfundisi angangeni ezulwini lapho Shembe ukuthi uyena ophethe umthetho ezweni asuke ephathiswe lona. Uma kuqeda umthetho baba kuyoboshwa umfundisi. Kunabafundisi abathathu Nkosi engifisa ukucela ngabo. Njengoba ngiguqe lapha engithe uma ngiguqiswa kule ndawo ngabafica asebehambile emhlabeni abathathu. Ngicela ngabo Shembe ukuthi uma kuwukuthi umfundisi akazukungena ezulwini, kodwa uqala ufake bona Shembe bese singena sonke. Ngibacelela laba bafundisi ngoba ngibabone benyathela kahle phambi kwami. Kunomfundisi obeguqa lapha izolo wasenhlanzini umfundisi ubaba uGcwensi. Uma Nkosi engakangeni ezulwini mfake Shembe. Kunomfundisi waseningizimu umfundisi ubaba Maphumulo. Uma ukuthi akakangeni mfake Shembe. Kunomfundisi wezwe lakithi eJudiya ubaba Makhathini. Uma engakangeni Shembe siyacela kuwe nyazi wezulu ukuba umfake. Sicelo sami sokuqala leso nyazi wezulu esiseduze kwenhliziyo yakho.
Esesibili Shembe oyingcwele ngiguqe lapha Nkosi ngiguqele into eyodwa yokuba Shembe sengathi ungasithanda Nkosi bese usipha uthando lokuthi thina bese sithandana sodwa. Ngoba uma singathandani thina sisodwa Shembe ngeke silibeke kwelakhe izulu. Kodwa lolo thando Nkosi yamaNazaretha lizosuka kuwe. Ngiguqela ukucela lolo thando kula maNazaretha omhlaba wonke ukuthi Shembe sipha uthando sithandane sodwa. Ngaphambi kokuba sithande wena Nkosi enkulu yasePhakameni. Ingoma ikhulu namashumi amahlanu 150 kweza lapha ekhaya. Ithi Nkosi yamaNazaretha sise emseni enkandla. Ithi maNazaretha ithandeni into yenu. Akaze nidlale libhola. Niyazi tight marking. Niyazi ukuthi umuntu umake sakumqina ngento. Hayi nama ke ngiqine. Mushumayela uNcube. Mushumayela Mathabela. Oba seduzana abafana besonto la bengikhule nabo. Unothando umkoloni
Ngiyabonga abantwana benkosi ukungiphekezela ngiyokhonga uthando ezulwini. Amen. Ngabe ngezwe ngelinye ilanga umfundisi wezwe lakithi, umfundisi ubaba uCele wasemKhayideni, ethi ngelinye ilanga indlamhlathi kaMayekisa yake yabuza amadoda ekhona ngaleso sikhathi, yathi we madoda ningathini uma ningathi nidlula nibhekele nibone umuntu emile ebuka insimi yakhe, noma senibuya nimfice lokho emile ebuka insimi yakhe? Utakhuluma amadoda asha kushoyo, ithi indlamhlathi kaMayekisa ithi hawu mina ngathi wo umuntu ethanda insimi yakhe. Uyasithanda uShembe maNazaretha. Ngoba silapha nje sizothandweni lakhe. Amen. Unomjovo enguphethe engiphiwe inkosi yamaNazaretha uwothanda kabonga uNkulunkulu. Uma sike saphuma lapha endlini bantwana benkosi lapho kujovwa khona umuntu, uma ubaleka nakho kulikhulu Shumayela uNcube uyongibambela iBhayibheli ngesandla, Shumayela uMathabela uyongiphathela isihlabelelo samaNazaretha, aphinde aphathe nencwadi yokushadisa phakathi kwalomzi. Atshela abantwana benkosi ukuthi umuntu menabo umfundisi umvubu lapha eduze kwakhe, kuthi umuntu megqoke kanjena usuke ezoshadisa, nizoshadisa iNazaretha noShembe namuhla. Roma 12 ivesi elika7 ungibambele uNehemiya 10 ivesi 29 no30. Roma 12 verse 18, Nehemiya 10 verse 29 kuya ku30. AbaseHebheru 13 ivesi elesibili. uJohane okwa9 umthatha evesini uma kwelesithathu. Ihlabelelo 119 uthatha uvesi 153. Kuwe Mathabela uyobamba ingoma ka91 usithintele uvesi 1. Uphinde usithintele ingoma ka179 ivesi lesithupha. Uyosivalela ngengoma 199 ivesi lokuqala nelesibili. Kokeli ngiseluli Ariel bantwana benkosi. Khuluma 12:18 abasero. Uma kungenzeka uthi uMshumayeli uNcube lencwadi ayiphethe ithi uma kungenzeka hlalani kahle nina nabantu bonke. Uma kunesihlahla eduze kwakho ncika. Uma futhi uzwa ukuthi yenaba kodwa futhi bese ubheka umuntu oseduze kwakho ukuthi umhlalise kahle yini. Bese futhi nomuntu ongayifakela ingubo kaShembe umhlalise kahle. Ngoba namhlanje uze emshadweni wakhe noNyasi. Uma kungenzeka amaNazaretha asebuhleni hlalani kahle. Khuluma nibe nokuthula. Bese niyathula nilalela ukuthi uNyasi ufuna ukwenza njani namhlanje. Yekela babisini. Wena ke mkhokeli
Mathabela 91. Akunganisindi singena endabeni enzima manje indaba kaShembe kuyenzeka indaba kaShembe ikhulunywe umuntu othi ambona umuntu awulona uyithathaphi kodwa ke akunganisindi enizokuza uShembe kusho namhlanje sizukulwana esikhona ikakhulukazi esizukulwaneni esiphila manje emhleni yenkosi uNyazo wezulu elizokuzwa ngikukhuluma phakathi kwenu yena makisini amen ya amen ya amen sengathi Shembe lezinsizwe ezimbili lena yakwaNcube nakwaMathabela Shembe wabezela izinto ezinhle ngoba ngelinye ilanga umuntu kaNcube uthi yazi inkozo kanti ingilosi isuka lapha kulabo abantu abaphethe isibhalo ibona abakujekileyo ukuze uguqe ube namanzi okuguqa pha sengathi ngabakhumbula emzini yoyise noyise emkhulu benzela izinto ezinhle ngelinye ilanga ngiyahamba ngiya kwelinye ithempeli uma ngifika kwelinye ithempeli akho umuntu amatha hlezi wodwa bese ngimuzwa umshwayeli ehlabelela phakathi athi thumane kubonga ungowakhe njengani ngoba nanibaningi mangithi ngiyalalela abantu bathathu kodwa ngithomaletha ngihamba namakhosazana amabili uShembe wangiphinde ingane ezinhle abantwana basezulwini ngizele namawele bangiguqe lapha uShembe wangiphinde obezizithupha manazayitha ngeke ngikwazi ungambongi ezinye zingqomondo zeintombi ezinye ziyimpoka kushikila intombi kababa engenithi mangiyibuka ihambe egcekeni ngithi bantu abami ubaba wenu uyanithanda ngibone ngifake ingane zami ingane zakho zongqono uwe ngaphambi kwazongqono umunye umuntu ngihamba nentombi kababa embili ngamawele sithi uzosondela kanjani lapho ngoba kade akho umuntu kodwa into esayinothisa sithi uma sisiguzuguza ikapa kwase kuqhamuka izilwane eziwele ngamagankuni ezazizishumini zaqhamuka ngapha ezinye zaphinde zaqhamuka ngapha zathi mayifika uzangena phakathi ethempelini zafika zahlala zathi yathi abekho abantu kusonta amagankuni ungazi usonta amagankuni yeyi indaba kaShembe isekhulu siyangena kuleli thempeli umshumayeli uyifunda ngifika bayisithupha phakathi baba u9 ngathi useyanginikeza umshumayeli lenkozo uthi sekufika umfundisi ngithi senthethiwe
kaNkulunkulu ishokoma njengathi. Hawu uyahlatshelela nalapha phandle bese ngikhuluma indaba kaShembe. Ngikhuluma indaba thumela phela lapha kithi ngathi kuthunyelwa ugesi bese ngikhuluma indaba kaShembe. Iphuma indaba kaShembe, iphuma indaba kaShembe. Shembe sengathi lo mfundisi wamfaka kiNkosi ungaqala umthathe manje usazosebenza. Sivale inkozo. Uma siphumela ngaphandle abantwana beNkosi, uyabona nje abasilapha uzomemeza umvangeli nangeduze kwami akhulume ngemnikelo esiyithunyiwe okhokho bethu. Kodwa khona umuntu ozosukuma aphuma emalini anganikeli. Kanti thunywe ngubani lapha? Uzomemeza kwakumdluli. Ayibize ngononina, kodwa uzophuma wena uhambe uyohlala emotweni, uhambe uye edokodweni bese ushiya abanikazi balakukholwa bakuthumileyo bathini ngawe. Hawu nanga amaGalukuni ayaphuma uma sithi inkosi kuselizile ayasukuma nawo ayivuthula. Kodwa engakunothisa ngala maGalukuni awaphumanga ngesanga lodwa. Lawa qhamuke ngapha aphuma shona le. Lawa aphuma shona. Sengiyabuza hawu umshumelo wenzakala la ukuthi hawu umfundisi. Hawu umfundisi. Njengobona abantu bengekho ethempelini. La maGalukuni wakwaSibanibani sebahlubuka. Lawa wakwaSibanibani sebahlubuka. Bathi ngesikhathi kugcotshwa leli thempeli bathi make umshumeli kwaSibanibani futhi make laba bafika laba bayogenqana ethempelini noma bayohlubuka nje ukubona nje. Afikile amaGalukuni namhlanje azothetha icala lemndeni ngoba khona umfundisi kaShembe. Afika hlabelela la maGalukuni kodwa namhlanje wena ula akho cala ozolithetha kodwa lapha kujulayo. Uneyinkinga eyikhona phakathi komsi ohlezi kuwo kodwa umnikelo kuwe qiphi. Aphuma amaGalukuni ayivuthuza aphuma bhekelena nalana aphuma bhekelena ngathi yabona kamshumayeli uma ngabe nje sibuyele la sizohlala phansi lento siyikhulume sibalo uthi umfundisi nanku le muzi uphinde ukhuluma la uthi akasasonke abantu bakhona njengoba bona ejokola nje amaGalukuni ebezothetha icala selithethiwe Isiteshi esedlule kuzo. Lesi siteshi esaphakathi komuzi waseLinda Ndonga. Ake ngithi ukuthinte endabeni waseLinda Ndonga. Okungenzeka ukuthi kade uyile Linda Ndonga. Futhi uThixo wakwemukela isukhiye kodwa usuqhathazile. Okungenzeka ukuthi uyanga uthi hayi sengiyibambe ebuhleni kanti ukhiye wakuselele ngona ngoma. Loya muzi waseLinda indlondlo yomsa yathi lapho sifesola khona ihlutulelo zethu sokungena kuJulayi. Umuntu okufanele aye kuElina eyolanda ayokunxusa isikhiye kuNkulunkulu umuntu oyinazaretha hayi wokonongoma hayi wokwaZulu kodwa umuntu oyinazaretha ukhiye kufuneka ulande isibhedlela samakhosi. Ilinda lelana liphethe ukuthi lapho kujulayi uzoyiphatha kanjani. Yake yaphuma indlondlo yomsabantu labenkosi hayi mina wamkhiye sengubonile usebenzile. Yaphuma indlondlo yomsa bathinta laba omonke lapha bathinta bathi kuku yayisiphuma lapha eLinda yehle egasini inyoni kayiphumuli iyehle egasini ithi caba baphansi bese lithi getting bese iqhamuka iyake yabuka le yaphinda yabuka le yabuka phezulu yayisithathi yawo. Isembatho ngelinyanga sasisibhakabhaka sinezinto ezicobezelayo ngathi nawu ukhiye wamshembisa nawo nawu ukhiye wami wobona wakho. Ngathi la ukhiye wamshembe ngicela ukuthi ngabe ngisamthethela yesi indlondlo yomsa yafike yangena yathi ngiyangithanda amaNazaretha ayingcwele kodwa umuntu ozothola ukhiye phakathi kwalomzi umuntu ongenawo umngani okungcono yona umfowenu. Owakukhiye awusalanga endleleni uzala ngoba lo mhlangano omkhulu kangaka uzovulwa ukhiye. Awubona mina omkhiye ulenga inkosini yamaNazaretha ngase ngawusinga ngawubukisisa ngathi nakuya ukhiye wa ukhona futhi ukhiye umuntu engawubona ukhona umshumayeli wangakithi eMatuba embaleke ethempeli okuthiwa umshumayeli omkhulu ngawubona ukhiye kamshumayeli omkhulu. Hawu ngaphinde ngabona nokhiye wensizwa ngomsezane lapho kwasomkhele nakuya uyalenga ngaphinde ngabona nekababotwayo ngaphinde ngabona nengane ezeliswa. Seliyaphuma inkonzo yasekuseni uma siphuma lapha ngapha ngifuna ukukhuluma ngokhiye ubona ukuthi ukhiye wakho usuvulile nomsuvele wafaka. Uma siphuma ngigijima umshumayeli hawu mfundisi kaNetasha ngabona
ngibhale ngale ngezansi lami ngihlubukile ngena lapha ngishona indawo ayisekho ngeke ngoshona phansi ehlathini kanti uShembe uqonda ukungisa lapho kunembobo yokhiwa wamkhona uvela uvulisa isithombe umshumayeli uthi buka mfundisi ingane kamfowethu uSezane lo besinelwa ngoSeptember ngomhla ka1 uthe belethu makoti izolo ngo7 bavele bamsika amathumbu onke ahlala ngaphandle balusi olithemba nangithembele malusi uthi ibethethe ngopast 7 izolo kwavela amathumbu okahlala ngaphandle hawu manje kwenzenza uthi aboshwe ngoplastiki sengibone wena mfundisi ngicela usiyele kubaba uyosibikela nalo uDangakazana hawu ingene inkosi yasemini bese ngubona ukhiye wami ngathi hawu na kulokhiye lapho uzovula khona uShembe senze umsebenzi wakhe iphuma inkonzo iphikelele khona phambi kwendlodlo uShembe umhle abantwana benkosi yazi ukuthi nomusa nosizi uyibone ekamayekisa imoyizelo uthi uShembe lophela usizi wami Nkosi sengiphambi kwakho imikuthuluka leyo nto uzothini ngathi mangifika Nkosi yezulu nomhlaba ngayiqala emva lento baba lensizi ihlanganise eparadise lakho babe ebuhleni yaphinde yasinelwa kwakukhona lenkosi yakompukunyoni nazi phambi kwami yazi ngisho ngasho ukuthi inkosi yami kwana ngakushiya baba umakoti wena ngisehlaza ingane amathumbu ahleli ngaphandle ithi inkosi yamaNazaretha pho mfundisi aboshwe ngani ngithi aboshwe ngoplastic onjani uplastic baba lo wasesibhedlela wathi hayi mfundisi izosinda uNkulunkulu uzoyiphilisa inkosi kubusise ngakhuza ingcwele ngaye ngawela phe kwabantu kwase kuvuka lezi zinto zethu beyivuke sayigeza zingezasala zasemhlabeni ngakuyela kubo sengijuluka ngafika ngathi umenzi wezulu lomhlaba uthi le ngene izophila ilapho umsezane manje yaphila ngabo ngishembe asize iphethe lapho mathabela ikhasi ngelika13 uyofunda 7 ithikile lapho uyobona uthisha la ungathathe ngakusho Nehemiya 10 ivesi ka29 kuya ku30 uphinde ungibambele nasemthandazweni esaba uverse 46 no47 ba 10:29 ushincwadi eBhayibheli ithi lapha esontweni namathela kumfweni hayi umngane izinduna khona neinduna zakubo bangena esifungweni singena emshadweni noShembe unyazi wezulu nasesivumelwaneni siyavuma ukuthi siyofela esandleni sakho nyazi wezulu ukuba bambe emthethweni kaThixo ngoba sifuna uhambe emthethweni kaThixo ukuthi ukhiye uma ngabe usuthola livule endaweni efanele nokugcina nokwenza njengemiyalo yonke kaJehova uThixo wethu nezimiso zakhe nezimemezelo zakhe verse 8 ukuba khona indawo belisithupha khona indawo abantwana benkosi intombi izalela ibandla ezinhle kade zenza umcimbi wazo omhle lapha uNkulunkulu azigcinile ngawo kodwa kufanele ukuthi uma babunengane elapha ngaphesheya ungakazi uyithenga
uthengele ngisho iswidi lelo kuthiwa i-PS ka-14 rand unenkinga. Ngoba ingane yakho leliya swidi izothengelwa yiphara bese yazi ukuthi uthando yilolo. Kufanele wazi ukuthi ingane yakho igama lothando funa ulithole kuwe njengoyise, ukuze uma ibuka umyeni wayo iqale ibuka ubaba njenge-role model. Kodwa uma wena ingane yakho igama lokuthi uyayithanda ungeke ulikhiphe lizokhishwa usikhotheni ungatholi ngisho inkomo noma ingasekho. Ya ukuba singaniki izintombi zethu, singayiniki intombi zethu abantu bezwe abangezikwazi ukuthi intombi nesifungo sika-25, abangezikwazi ukuthi intombi yentanda, abangezikwazi ukuthi intombi inothunga eliphathayo. Uthatha ingane yakho uyayishadisa nomuntu oneyintambo engenawo amateki ngoba uhlula wena uthanda ingane yakho. Ya singathatheli ney'nsizwa zethu ezinhle abafana bethu izintombi zabo. Ungathathi intombi yezwe ngoba ungafuna ukuphumula ku-23 uzofungama lo muntu lapha endlini avungame uzugcina afihle nezinto zakho zokuya esontweni ngoba ungowezwe. Kodwa lezi insizwa zethu kufuneka yithathe ngapha ngaphesheya ukuze intonya ziqonde. Mathabela lokho engikwenzayo 13 ulayini number 7. Lokho engikwenzayo ukuthatha isandla sensizwa 13 ufundi 7 ubhaliwe lapha ezansi. Impendulo yontombazane mayithi, Uyabona umuntu namhlanje oshada nonyazi uzosoloko ukulandela. ngeqiniso lami Uthi ngeqiniso lami anginaso uthi anginaso isizathu. ngalo myeni wami Uthi nganoshango phambi kwethu anginasizathu. ngizoshada Kodwa namhlanje ngishada naye. ngokuvuma Ngoba kuvuma inhliziyo. engenonto Ayikho into lenayo ngonyazi. nangothando Nothando enginalo ngoshembe. Alikhonongi yeke Mathabela. Emthandazweni wesabatha 46. fundisa indodakazi yakho ingazoni. Wena mzalo lapha ekhaya uyibonile ingane yakho ukuthi inhle kanjani? Wena mzalo lapha ekhaya uyibonile ingane mase sithi qhubula Nkosi okampande samshiyepane uyibonile ukuthi njani? Uyibonile ukuthi njani? Ifundisa ingane yakho ukuthi ingasoni izigcine ngoba ithempeli kaNkulunkulu. Kodwa uma ungalikhiphi uthando kuyizofona ingane vela kunomsebenzi. Akekho umuntu oyitshela ukuthi uyayithanda. Wena-ke ndodakazi, Hawu bantu bami, lalela isifundiso sikayihlo nonyoko uma uthanda ukuthi ube nempilo enhle awulaleli izifundiso zikayihlo nonyoko. zokuthi hlonipha uyihlo nonyoko. Uthi ushembe hlonipha uyihlo nonyoko ngoba uzoba nezinto ezinhle. Uma ulalela kahle isifundiso zabazali bakho, Kodwa kunombandela ophezulu ukuthi uma ukwenzile lokhu uyokwandelwa izinsuku zokuphila kwakho phansi kwelanga. uzofika uphila isikhathi eside Uyabusiswa egalweni bese uthola isibusiso somendo. lenzalo yomzimba Bese ney'ngane oyizala zibe ngamaNazaretha iyeke babisini. Angiphiwe Nkosi lami lo uthando lolu ubuntwana mi afe izofela yakho
bathatha amakala emasakeni manje bashumayela bona ke Hebrew 13 verse ngelesibili kuwe Mathabela 179 ufunda uverse 6 bantwana benkosi ngizwa nginomoya ukuthi ake ngikhulume ngalomzi ukuthi njengoba silapha singacabangi bantwana basezulwini ukuthi lo muzi wasebuhleni uma ngabe usebenzela kuwo ngane kwenza uzobona enye uzobona wona lo muzi uma futhi uhamba kwakho phakathi kwalomuzi kuhle kuyoba kuhle naphambili sike sakubona uhamba kuhle lapha Nkosi yezulu nomhlaba kubafundise ngengakhuluma ngabo umfundisi babugcinza obeka hamba abheke phansi avuse ikhanda umuntu sawubona athi yebo agoqa izandla uhamba kwalapha ekhaya awuzekithi uma ungavula ikhamera enamatosha amathathu thina nombheje siyama siphoze futhi akungeni sono kho izono zisala la uma wena ungumdlu wezono uzofika uphathe esongweni la siyakhona ya wana sono sinye lezono zakho lezidolo plastiki ayisale la emhlabeni zigeze manje uvumshado nonyazi ukuze kusale izono zakho lezi sizidla ziyitshumuza lemakhaya ya uyahlala ingcwele zona laphana bekunto okhuluma indaba njengoba inkosi yaManazaretha ithe kulo July ngifuna ukuthula kulo July angifune maqala akhulume indaba le la siya khona yingakho ushembe ivala lapha indaba umuza phambi kashembe namaqala wena awufuni ukuba ingcwele lapha siya khona ngoba kwenza la uzofika ukwenzela phambili uyaba wena ufika njalo ngaphambi kwababa hayi umfundisi utshele uyangihlupha hayi umfundisi umvubo uyangihlupha hayi umfundisi umdlelo uyangihlupha hawu enzeni labantu wabazokhonza ushembe futhi Tete sabe ngempilo ngokuhamba kwenu aningafisi imali yena mane ngeni nako baba sekuningi aze ngilale ngashila okay ukuze mhlawumbe kube khona nezona ezikhithikayo laba bantu abafikayo asibaphathe kahle ngoba laba bantu beze kumkhululi ozabakhulula emaketangweni nimphathe kahle umuntu uma ngabe efikile lapha engagqokile njengawe angahlala etshanini ahlale esiceshini ayizinethezeka ophakathi kwaleli bandla ngoba niyokwemukela ingilosi ningazi ngelinye ilanga phakathi kwalomzi kuyisikhumbuzo senkosi uThixo lamakhosazane ngithinta umngane wami uthi awumfowethu ngiyazi ukuthi uyesontweni ngicela ukuhamba nawe ngithi uyaphi nami manje uthi ngifuna ukuya enkosini yaManazaretha lekuthiwa unyazi yini kwenze njani uthi ngifundile nginama-doctorate nginakho konke umsebenzi awusavumi nje impela manje angazi kwaphamba naphi ngabe kusesidalweni engabe kukuphi ngithi basabe umkhulu lweyibosho lwe asambe siye khona uma sifika lapho bantwana benkosi izwi lokuqala engalikhipha kuye ngithi uyabona-ke ngokukhumula iy'cathulo unyathela lapha ekhaya sekuphelele hawu kuphelele kanjani kaboshele ngithi mina uma ukwanyathela kulo muzi icala lisuke selithethiwe abantu baye babona ukuthi siyadlala uma sikhuluma kuhle bese sehle njalo kunabafundisi abadala-ke ngakithi nanka amaqhuthe obabutombela ngiyasula umoya ngoshayiisheni kuye uzoyidela ikala sengehla nawe lensizwa ifika ihlala eminyango lapha edokotela kababa umfundisi utombela sesibona enye insizwa ihlezi esebebingelelana labantu hawu sibamani ufuna lapha antoba hawu wena ufuna lapha
laba abantu abathufuna lapha ngengene kumfundisi ngibingelele umfundisi uma ngiyaphuma lapha sebeyaqhawulana sebeyaqhawu nina seniqhawulana usuwazi abantu lapha ikhaya kulungile sesengitshelwe yini Nazareth ikhaya umfundisi loludaba sizoxoxa emva kwenkonzo kodwa ngithi mina lo muntu lo ufuna ukuya enkosini wena umshumayeli thatha lo muntu usenkosini ukhalikhuleka umfundisi ngizokwenza uhawu sebeyazana niphathe kahle abantu abesebushele iyaphuma inkonzo uma senyiwela phezulu lapha ngifika labantu sebeyaqhawulana omunye uyakhala lo ngihamba naye hawu yini usukhalelana manje uthi hayi mfundisi njengoba bemkhomba lo muntu uyo wanginika umthi owaqova into zami lo into futhi lo makasazana lapha ngiphethe yonke into ngiphethe yonke into lapha ingane kamhlobo uthi uye lo muntu uyavuma futhi uthi besaba nokumfonela wezwa kuthiwa ngimcinga ngesibhamu vele bengimcinga ngesibhamu lo muntu wanginika into yaqova into zami lo ngithi mina waqova into zakhe uthi yebo mfundisi ngayiqova into zakhe ngithi hamba-ke nalo muntu ngoba usezebushembe hamba uyikhiphe uyikhulule lo muntu lezi zinto zakhe ngoba lo muntu usezebushembe ufika wena lapha bahamba laba bantu bahamba bafike omenzi ngabe kwezwana ungafaka umazini ungaphosaphi lo muntu namhlanje uphethe umnyango omkhulu uhulumeni ngoba nakhe esezebuhleni wafika wanyathela ngonyawo lakhe ebuhleni wathola umuntu owafimba into zakhe ebuhleni Nazaretha ibani munye amnizothandwa mthafa hayi asicela uthande ezulwini yabona uma sesathola uthande ezulwini sathandana sisodwa uNkulunkulu uzosithanda ngokwedlulela phakathi kwalomzi ngifuna ukuthi namhlanje umuntu uthando lukaShembe obeseluya ngokuya lithi Bethilo aphume lapha selithi fully charged ngelinye ilanga ngiyalibona nje nalelisango singabashumayeli umemile uJehova ngomunye uJulayi umemile abantu zigidi nezinkulungwane othatha inhliziyo yakho uma usufika lapha uyinamathisele ebuShembe uyeke udaba lokuthi ukhona imithandazo ethi imithandazwa bashumayeli nikhuze nasemathempelini athi umuntu Nkosi thatha ithaza zami engizathi ningazazi uzophelelwa nomndeni uba nomndeni ubona izitha phakathi singena ngaleli yasango sisebethu baba ayihlela bashumayeli ingane zihlala lapha sekugcwele bese sihlela ingane ihlala lapha awu yasilungu izinto nje umsa basevela leso siqobo leso basebethinta lapha ojabulo nomogeni kwathi kwaphinde kwathi yayisivela yayisibuka ngapha sasezimeme ezingcwele ingane sawa ngedolo nathi sakhuza ingcwele sengathi ingcwele ngakwenza uphile phakathi komusa ngisho ngalephinda njomsa uyenza ukuthi hamba lapha ingcwele lolu phapho olubovu luyi-Ariel ethithi iNazaretha ngeNazaretha yayisiqibe kamyekisa iyeciba unobona imama iphume ehlathini iyeciba iphikelele epulpiti sayikhuza ingcwele wayongena sekusuka umshumayeli uthi webashumayeli sithi ba uthi nembo basebenzisa igama uzolisebenzisa nje Nkosi yezulu umhlaba ngoba nilekelela abantwana bakho uthi nembona ukuthi uShembe wonde kanjani kwangathi inkosi yamuzwa yavela ukhwicela umjela yathi yayisiyancipha wathi nembona uShembe wonde kanjani sivume sakuvumela phansi phela sazi noma esikhepha noma wenze njani kulelo nje uhambe useni uthi inkinga uShembe unemoto ayikho inhlobo uShembe umoto angenayo uShembe unemisi uShembe uneyitezi unayo yonke into sake sathi emgidini lapha eKhenani kwesinye isigcawu ngeke ngisisho ngibona abasinisi bakhona ngabona insizwa eyisina lapha eningi lensizwa ifaka ibhande lapha eswini umigida esingisiso siyale esingisiso siyale ngabuza ubani wena bamusho ngathi lo muntu abengaka wathi uneyinkomo uneyimoto unamakhosikazi uneyingane unayo yonke into ake yena uShembe enazo zonke lezi zinto angakhuluphali uthi lokushumayela hayi nginayo impendulo hawu ushumayeli size yini kwenze njani uthi uShembe
njengoba ephuma lapha eyamaNazaretha lapha sithi yebo. Uthi Shembe wathanda lamaNazaretha sithi babuqinisile. Uthi yabona lamaNazaretha alapha phakathi uShembe aya kuwo ayamthanda uShembe sithi babuqinisile. Kodwa inkinga lamaNazaretha wathandane wona. Fundo 199. Fundo 199. Fundo 199. Abantwana bakaNkulunkulu bayathandana. Yilolo thando Shembe ingwele engilucelayo ngingakashona enhlabathini uthi Shembe siyibuthano lokuthandana. Yeah. Bangeke bahlukane. Ayikho into ofuna isihlukanisa singamaNazaretha. Yathi inkosi yamaNazaretha uthi ngolokathiya uma kukhona engayiboni kahle hlalani phansi nilungise uthando lo. Yeah. Futhi bangeke baxabane. Bese ubombele faka igama athi futhi. Angeke. Aphika uShembe athi ngeke wena kodwa kube khona umuntu omsondayo. Aphika athi bangeke wena kube khona umuntu othi umbuka ngisho ezweni lakini ukuthi phalaza. Aphika athi futhi bangeke kodwa kube khona umuntu ongasodi ngenxa yakho. Kodwa sinawe lapha endlini uzofuna lolu thando kuShembe. Kodwa lezweni lakini ukwazi ukuleza uthando. Lelo uthando Shembe ufuna ukuliqala ubone ezweni lakini. Ukuthi makukhona inkosikazi ehlubule niyenze njani ningamakhosikazi ufuna lelo thando Shembe. Wathi ma umuntu uzolifuna la lelo thando lishiye emuva iphi. Yeah. Uma bexabana Uyaqhubeka ubombele indaba sakhe abayekisa ithi ke bangeke bahlukane futhi bangeke bahlukane kodwa uma bexabana bangabakabani. singabakabani maNazaretha. Uma ngathi khona iNazaretha lapha endlini elixabene nelinye usayibiza ngokonyasa. Umshembe ethi Nkosi imbusise asashaye times 3 athi Nkosi imbusise akhuphula ivolume athi Nkosi imbusise uwe kuzongena kanjani kuNazaretha ongalethandi. Ungokabani wena? Lo July uNkulunkulu uthi angikhuluma ngothando. Ukuthi makushonke uthando emaNazaretheni into esizelela bakayikho. Kodwa masinothando siyabona elizayo siyabona ubuhle kwamaNazaretha. Ya. Akukho ukuxabana kwemphezulu. Hey, lapho siya khona ebuhleni ukuthule kuthethaka. Uma Johana 9 uyithatha ivesini uyishiye kwelesithathu. Uwe Mathabela ayi angimiyeke Mathabela kukude waphakona angimiyeke Mathabela. Ngelinye ilanga abantwana benkosi sengenzela wena kunomuntu lapha Shembe uyingcele othi sengithanda seminyaka kodwa inkinga phakathi komzi ayipheli. Athi sengikhalisa ililo ngihanjelwa ngabantu bami ngihanjelwa umyeni wami ngihanjelwa zingane zami inhluphe kitho. Kodwa umjovo wothando uyenze ukuthi umuntu uthola namhlanje ukibe uShembe ekujova ngawo bekuyilanga lapho uzosindiswa khona. Unomuntu othi ngiyaye esikhupeni sika-12 ngiyaye esikhupeni sika-4 ngiyaye kulala nathi ngiyaye kuvuka nathi kodwa inhluphe ngidephe. Uthi nginezitha ey'ngangohamu nginezitha ey'ngangotshani kodwa nazi ukuthi nginikoba. Uma sila size kumkhululo yiboshwa uzokhulula lawo maketanga abo shwe. Ngelilanga
insizwa simenywe lapha eMbumbulo ukhuluma insizwa yakwaNgobo eKaNwater ikhuluma ngembhalo emithathu ithi ngelinye ilanga sengikhuluma nawe ke wena ozelapha othi ngiyayihudula uNkulunkulu ngithi amen kancane ngoba ngiyayihudula hayi mabisayihudula usuphambi komnikazi kunensizwa ebhala ingoma kamastandi ethi uma umuntu eshonile usuke evume kanjani bese ithi misingene kwi-chorus bese ithi iyeke leyo ndaba uyabona ke eyakhe indaba sizikuyiyeka ngoba sikhomba kashela sizoyikhuluma ngoba sikhomba kashela athi yena iyeke leyo ndaba ngeke siyiyeke yakho ithi yathi kolo umuntu lensizwa ithembisa umsebenzi ngeke ngisho indawo esebenza kuyo cishe ayifane neyami ungaze kuthiwa nami ngiyikolo uma ifika le ndoda isifika imali ifaka imali kulo muntu uyamisa imfonela misa ifika lo muntu owasalibambi nocingo uthi wakhamba ibhasi sengidangele ebhasi lakhamba leli bhasi lele gogogogo lafike lajika lapha linembhalo emithathu uthi ngisalibele ukuthi awuleli bhasi enembhalo emithathu leli bhasi umbhalo wokuqala ithi uNkulunkulu ucela kuyinto ekunika usuke eqinisa ukholo lwakho owesibili umbhalo uthi uNkulunkulu uthandaza aphuza ukuphendula usuke evivinye ukholo lwakho ithi kodwa okugcina umbhalo ithi uNkulunkulu ubasacele uguqe ebhengeni nakuphi angakuphendula inhlobo yingoba uyakwethemba ukuthi ngeke uhlubuke okhulweni lakho funda Johan ya wathi edlula umubuzo ulungisela ihlabelelo 119153 khuluma wathi edlula yebo wabona umuntu obeyimpumputhe ilokhu azama umushembe khuphuka phansi emzini wasebuhleni ezalapha phezulu enyuka ukhona abahalalisa beshigameni lodwa bethi shembe kwakuyibona inhlupheko yami abafundi bakhe bambuza bathi kodwa kube khona umuntu othi noma esedlulile ushembe inhlupheko ingasuki Rabi base beyabuza abafundi bathi inkosi yezulu nomhlaba lona ngoba uyanikela ubani nesono owenza ukuthi lo muntu angayitholi into ayifunayo bona lo muntu bayabuza ukuthi ngabe izono zakhe bona abazali bakhe noma abazali abamzalayo azalwe impumputhe ukuthi azalwa ahlupheke kanje Jesu waphendula saphendula ushembe kuNazaretha abonanga uthi wayena lo muntu akonanga nabazali bakhe ngisho abazali bakhe abanasono kodwa ukuba kubonakaliswe naye uthi ushembe khona into afuna ukuyibonakalisa ngawe imisebenzi yakhe emihle iyeke babisini baba ngingumntwana wakho aluma nomhlaba ungathandi Ihlabelelo 153 ngifuna ukuthi ube nethemba umuso lapha ukuthi ushembe usayilungisa izinto ushembe usabuka kini ukuthi kuphi ofuneka kuxegise wena ungahlubuki okhuleni lakho ngelinye ilanga ngiye enkosini yamaNazaretha nami ngiyachithileka zikhona inhlupheko imizi ngemizi
ngiyinkosi yamaNazaretha iyayazi inhlupheko kanti babe ngoma enyokeni ekhaya uyasebenza lo mfana ngihawu Shembe uzokunikela into engiyifuna ngiye ngejubane ulapha emnambithi ngifike futhi phambi kaShembe baba ngicela lokhu ithi inkosi ivele inkosi yamaNazaretha ivele idozomishoni ithi le mbuzi yami wena okwathiwa wayiletha uzoxolisa ngayo wena iphi hawu namhlanje khumbula lento hawu nkosi yamakhosi ngangithi badla uthi leyo inyanga bazodikhokha inkomo kanti uShembe uhlehla emuva uyekhaya kithi uyanqongoza khona uthi nangu umntwana wenu ecela uthi hayi mfundisi eyakhe into oyicelayo linda iyeza ngenzela ukuthi wazi ukuthi ulinde nami futhi njengoba ulindile akusiyo wena silinde esibaningi kodwa silinde umkhululo phambi kwethu ithi inkosi yamaNazaretha hayi mfundisi wami linda funda bona ukukhathazeka kwami Shembe ingcwele bona ukukhathazeka kwethu singamaNazaretha singahlupheki inkosi ungisindise usisindise Shembe naseyifweni ezisiphethe ngokuba angikhohlwa umthetho wakho ngoba Shembe asikhohlwa ukuthi wena ungithixo phikisa ukuphikisana nawe bese ushalela nkosi izinto ezilona namaNazaretha akasebuhleni uyishalele lezitha ungikhulule bese uyasikhulula ngoba umkhululo uyiboshwa ngiphilise ezweni lakho Nkosi nami Shembe ingcwele uNkulunkulu wokhokho bethu khululwe iboshwa sicela uthando Nkosi lokuthandana sisodwa Shembe ukuze sizothanda uwena ingunaphakade bekuyilawo mazwi bantwana benkosi uShembe bengiphe wona ngiwacelela uthando enhlizweni zenu inkosi ibusiseni kuswile Siyabonga amazwi amnandi zophe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samashumi ayisikhombisa nesikhombisa 77. Sicela umshumayeli uphekwa wasekhulani asola lesihlabelelo inkosi imbusise. Inkosi usupha abangcwele